Počet ćemo sa malim pojašnjenjem što je to zapravo Triversova teorija roditeljskog ulaganja. Pa možemo reći da je to zapravo jedna od vodećih sila koje su bile u seksualnoj selekciji. Bar je tako Trivers smatrao, a to se može zaključiti iz toga što zapravo žene i muškarci u roditeljskom ulaganju ulažu zapravo različite količine truda i zahtjeva i tako. I uglavnom žene, zbog fizičkih zahtjeva trudnoće moraju nositi to dijete 9 mjeseci, moraju ga dojiti i tako dalje, i zbog toga što žene mogu imati znatno manji broj potomaka u svom životu nego što to mogu imati muškarci, predviđa se da će one biti sklonije nekakvim dugoročnim strategijama parenja i da će biti zapravo selektivnije u izboru pravog mužjaka, dok kod muškaraca to baš i nije tako, odnosno muškarci mogu imati više djece, ne moraju se nužno skrbiti o toj djeci koliko i žene, zbog toga što ako ih naprave dovoljno puno, vjerojatnost da će preživjeti ta djeca, međutim žene kako ne mogu toliko, onda se moraju malo više brinuti. Petofaktorski model ličnosti, mislim da je to više manje svima poznata stvar. Dakle, radi se o jednom konstruktu koji su razvili Costa i McRae, temelji se na leksičkom modelu ličnosti. Glavne dimenzije tog modela su savjesnost, neuroticizam, ekstraverzija, otvorenost ka iskustvu te ugodnost. Svaka od ovih dimenzija sadrži zapravo još dodatnih 6 faceta koje dodatno pojašnjavaju te dimenzije ličnosti. I sad, kad smo napravili jedan mali uvod, objasnili što su dimenzije ličnosti i Triversova teorija, možemo zapravo smjestiti neke hipoteze u jasan logički okvir, to jest što mi očekujemo kakve bi zapravo razlike u ličnosti između muškaraca i žena trebale biti kako bi zapravo doprinijele većem preživljavanju potomaka muškaraca i žena. I to je da bi žene trebale imati razvijenije te osobine ličnosti koje su pozitivno povezane s dugoročnim odnosima i restriktivnom seksualnošću, a muškarci one osobine ličnosti koje su pozitivno povezane sa kratkoročnim odnosima ili nerestriktivnom seksualnošću. I sada, samo da pojasnimo ovako jednu stvar. Općenito, muškarci i žene su razvili neke psihološke adaptacije, zapravo koje ih usmjeravaju različitim strategijama parenja. Tako, na primjer, muškarci zapravo imaju puno veću želju za različitim brojem partnera nego žene. Također, muškarci zapravo žele seks otprilike 37 puta tjedno, dok žene oko 9 puta tjedno. Također, postoje razlike u muško-ženskim fantazijama. Muškarci u svojim fantazijama promijene puno više partnerica i bitni su im elementi novosti, uzbuđenje, nekakva seksualna gratifikacija. Totalno isključuju u tim fantazijama želju za bliskosti ili emocionalnosti ili kompliciranim dramatičnim ljubavnim zapletima, dok su zapravo kod žena u fantazijama glavni elementi bliskost i emocionalnost. Također, vrijeme potrebno za pristajanje na seks kod muškaraca i žena se razlikuje. U jednoj granici od 5 godina to vrijeme je izjednačeno. Znači, u okviru 5 godina i muškarac i žena će definitivno pristati na seks sa partnerom, ali sve ispod te granice zapravo pokazuje razlike, odnosno ispod te granice će muškarci u bilo kojem vremenskom periodu prije pristati na seks nego žene. Također, seksualno žaljenje isto je različito kod muškaraca i žena. Muškarci se više žaliti za onim prilikama koje su propustili, a žene će više žaliti za ajme meni šta sam to napravila. Snižavanje kriterija, zapravo muškarci pri odabiru partnerice za kratkoročno parenje imaju baš znatno spuštaju kriterije, dok ih žena u principu podiže, na primjer, godine. Muškarac kad želi, one night stand ili nešto, neće mu biti bitno da li je žena starija od njega, na primjer, 15 godina, ali kod žena će to biti bitno.
one će tražiti otprilike 4 do 5 godina starijeg muškarca. Također, razlika je u emocionalnom preokretu poslije seksa. Zamislimo situaciju, znači seks na jednu večer i muškarac koji je iskusan će zapravo više doživljavati totalni preokret u glavi, odnosno ta partnerica, naglo će gubiti interes za partnericu, dok žene i neiskusni muškarci neće i u principu to se isto uzima kao jedna adaptacija da bi se znači muškarci manje vezivali za partnerice, da bi više prakticirali te kratkoročne strategije. Također fenomen beer goggles ili u doslovnom prijevodu pivske naočale, mada zapravo to je jedan fenomen kada, na primjer, u barovima, kako vrijeme odmiče, kako se bliži zatvaranje radnog vremena, muškarci percipiraju žene sve privlačnijima, žene također muškarce, ali u puno manjem omjeru. I također ovaj fenomen, mislim, on se zove beer goggles, a zapravo uopće nema veze sa alkoholom, nego se radi baš o tome da znači muškarci žele iskoristiti tu zadnju priliku koja se pruža. To je također razlika u ljubomori. Dakle, žene će biti puno više ljubomorne na emocionalnu prevaru, a muškarci na tjelesnu. Mislim da je isto jasno zašto. Dakle, žena gubi resurs ako se njen muškarac veže za neku drugu partnericu, a muškarac zapravo postaje onda nesiguran je li to njegovo potomstvo ili da to onako ukratko kažemo mama's baby, papa's maybe, tako da. Prema Triversu, kao što smo već rekli, zbog različitih reproduktivnih izazova kod tih dvaju spolova razvili su se takvi različiti mehanizmi i u tom kontekstu ćemo sad nadalje promatrati osobine ličnosti. Dakle, nadam se da ste shvatili ovaj uvod. Dalje, znači, nađene spolne razlike u ličnosti u ogromnom broju, znači, kultura je da su žene neurotičnije, ugodnije i savjesnije. Muškarci i žene po pitanju ekstraverzije se zapravo razlikuju nekakvim facetima te ekstraverzije. Žene su zapravo toplije u međuljudskim odnosima, a muškarci su onako više asertivniji, zauzimaju se za sebe i traže više uzbuđenje. Također, muškarci su otvoreniji prema idejama. Još istraživanja, dakle konkretno ovo je napravljeno od Schmidta i suradnika, napravljeno 55 kultura i pokazala su dobiveni nalazi su isti, znači za sve zemlje, za kulture, to je da su žene neurotičnije, ekstravertiranije, ugodnije i savjesnije, a muškarci da postižu rezultate, znači više na dimenzije otvorena prema iskustvu. Također, u nekim istraživanja postižu više rezultate nego žene na razini ekstraverzije. I sad, znači, ovaj prikaz spolnih razlika je zapravo bitan zbog toga što sad daljim istraživanjem možemo vidjeti kako ove osobine ličnosti koreliraju sa spolnim ponašanjem. I samo da znači još naglasim da su spolne razlike u ličnosti veće u povoljnim, zdravim, ravnopravnim kulturama, dakle više su te razlike izražene u modernim zapadnim zemljama nego u nerazvijenim kulturama, jer čini se možda zdravorazumski kao pomislite su te manje razvijene kulture sličnije našoj evolucijskom okolišu, međutim nisu, nego zapadna društva zapravo pokazuju po nekim dimenzijama da su sličnija onim našem, znači, davnom evolucijskom okolišu. I sad idemo dalje na osobine ličnosti i seksualnost. Dakle, pionir u ovim istraživanjima je bio Eysenck, koji je znači pronašao da su ekstraverti zapravo skloniji u eksperimentiranju u seksu, da imaju znači više partnera, češće odnose, a neurotici pokazuju znači više razinu seksualne nervoze, seksualne inhibicije, te nižu razinu zadovoljstva. Dalje, u petofaktorskom modelu ličnosti, u biti o čemu se ovo izlaganje i radi, nalazimo da ekstraverzija znači producira seksualno uzbuđenje i to kod muškaraca faceti impulzivnosti i traženja uzbuđenja, a neuroticizam predicira znači seksualnu krivnju i doživljavanje niže razine seksualnog uzbuđenja. Otvorenost prema iskustvu je znači negativno povezana sa seksualnom nervozom, a pozitivno sa grupnim seksom. Također, ugodnost negativno je povezana sa mjerama seksualnog ponašanja žena i savjesnost predicira znači nisku razinu seksualnog uzbuđenja kod žena.
Dakle, još neki nalazi, to je da su ekstraverzija, niže razine ugodnosti i savjesnost, te su pozitivno povezane sa interesom za kratkoročno parenje, erotofilijom, nerestriktivnom socioseksualnosti, pokušajima da se ostvari afera i tako dalje, a zapravo su negativno povezani sa dužinom veze. I otvorenost prema iskustvu je isto tako, znači povezana više s nerestriktivno socioseksualnošću. Neuroticizam kod žena pozitivno znači isto korelira sa nerestriktivnim seksualnim ponašanjem. I zanimljivost iz ovog istraživanja koje je također bilo napravljeno u herpikultura nacija i tako dalje, znači obuhvaća cijeli svijet, je da znači u Hrvatskoj, uz Maroko, Finsku i Sloveniju, zapravo su muškarci bili najmanje neurotični, a najviše nerestriktivno socioseksualnosti, pa eto tu onda imamo sliku Miša Kovača, koji u biti može onako demonstrirati kako to hrvatski muškarac funkcionira. I da znači sumiramo malo, muškarci u svim nacijama općenito postižu znači više rezultate za kratkoročno parenje, imaju znači veći interes za takvu vrstu parenja, manje su restriktivno socioseksualni, imaju više afera i manje su ekskluzivni u vezama. Možda ste sad primijetili kako sam ja zapravo u ovom pregledu istraživanja govorila puno ne samo o seksualnom ponašanju, nego i o stavovima, o razini uzbuđenja, o nekakvoj krivnji koja se veže u seks i tako dalje. To sve proizlazi zapravo iz toga što mi nemamo jednoznačno definiran konstrukt kako bi zapravo, recimo, dugoročne strategije parenja i kratkoročne strategije parenja, koje je znači jedan pojam koji je već Bas utemeljio, i tu nastaje znači problem kada se bavimo ovim istraživanjima. I sad, socioseksualnost je konstrukt koji se pojavio unazad 20-ak godina i kao odražava stavove, preference i ponašanja. Međutim, kao autori smatraju da su značajno u korelaciji, pa je onda opravdano usvojiti taj konstrukt. Međutim, i tu isto treba dalje napraviti istraživanja zbog toga što nije nužno da će stavovi i ponašanja biti u tolikoj korelaciji da bih mogli sve staviti u isti konstrukt kao što je socioseksualnost. I dakle, socioseksualnost je kod oba spola znači pozitivno povezana s ekstraverzijom, negativno sa ugodnošću i kod žena negativno sa neuroticizmom. Pregled ovih svih istraživanja, možemo napraviti mali zaključak, a to je zapravo da su muškarci više otvoreni ka iskustvu, a žene su ugodnije, savjesnije, neurotičnije i ekstravertirane. I sad, ako ste znači primijetili, ekstraverzija se dosta povezivala sa zapravo više kratkoročnim strategijama parenja. Također neki faceti ekstraverzije su se pokazali, muškarci i žene su se razlikovali nekim facetima ekstraverzije, znači rekli smo da su žene bile toplije, a muškarci su bili više, tražili su više uzbuđenja i bili su asertivniji. Tako da možemo tumačiti te razlike u okviru znači tih faceta, a to je da recimo muškarac koji će tražiti više uzbuđenja će biti, kako bih rekla, bit će više poželjan ženama zbog toga što to upućuje na nekakvu njegovu, upućuje na to da će on imati dobre resurse, znači ako je otvoren prema iskustvu i ako se zauzima za sebe. Uglavnom, i još nešto u vezi ekstraverzije, a to je da su neka istraživanja pronašla da zapravo žene koje su ekstravertiranije više prekidaju veze da bi ušle u nove veze, a ne da nužno imaju samo više kratkoročnih afera. U svakom slučaju to treba još dalje istražiti i što se tiče znači otvorenosti za iskustva, kratkoročne spolne odnose, pozitivno su povezani, ugodnost, savjesnost i neuroticizam negativno. I to bi bilo to.